1, 2, 3. You're funny. 18:12, evo nas malo prije. Dobro večer, 94. smo Alternator, vjerovali ili ne. Umalo smo ga odveli u Japan, ali ne doslovno, jer u biti jedan dobar njegov dio imamo već ovdje u emisiji. Naime, naš riječki, a svijetu dostupan bend već godinama, oduševljava nas sa svakim novim uratkom, tako da će nakon samostalnih 6 digitalnih izdanih albuma, isto toliko i pija, svjetlo dana ugledati novi 7. album New Green Cabaret, potpomognut Vavom, ali ovaj put sa pravim izdavačem. Oni su japanski premijeri i slušamo prvi singl, pa se vraćamo u studio. 94. radio Alternator, kao što ste već čuli, japanske premijeri sa svojim skladbom, znači Phtalo Blue, sa novog albuma New Green Cabaret iz ove godine zajedno s Vavom. Koliko sam ja upoznat, japanski premijeri stigli su brodom i to s prvim albumom 2010. nazvanim logično japanska premijera. Ovdje u studiju redom su premijer Sudoku aka Marin Juričić, je tako? Premijer Kakuro aka Enver Krivac i premijer Hitori aka Moris Mateljan. I vama dobro večer. Dobrodošli, dečki, u Alternator. Hvala. Dobro vas našli. Otkud ti ovi nadimci? Mi smo ih prestali koristiti 2011. Pa baš zato sam vas htio iznenaditi. Ja sam iznenađen, ja ne znam. I jesi. Eto. I ovo da smo došli brodom. Ne možeš reći da se nisam potrudio. Svaka čast. Eto. Uglavnom, šta ćemo, kojim redom, s kojim premijerom da počnem, ja? Znači, netipičnim premijernim singlom od 8 minuta Phtalo Blue, najavili ste album, zašto baš ta stvar, nije da je baš radio friendly, ali... Pa evo, okej, mogu ja početi. Zdravo, Krivac ovdje. Ili kako si rekao, ono, Kakuro, jel? Kakuro. Slučajno je taj single bio prvi single zato što smo imali gotov video za taj single, nešto što je jedan mali filmić koji je bio spreman već neko vrijeme, pa imali smo nekakav materijal s kojim možemo onda video isto tako izaći van s njim, pa je čisto eto zbog toga. Jer ima puno komercijalnih trenutaka na ploči od ove epične 8-minutne jam situacije, ali je... i nje se ni malo ne sramimo, da pače vrlo smo ponosni na nju, pa smo rekli zašto to ne bi bio single. Bilo je dužih singlova u povijesti pop glazbe. Slažem se, ali to je pametna situacija, odmah riješiš najduži singl i onda kreću kraće. Tako. Može i to lokalno. Znači, poslije toga je sve samo bolje, može biti. Samo da ponovim, znači Phtalo Blue, to sam slušao šta si rekao, to je bakreni Phtalo cijanin ili jednostavno Phtalo plava. Briljantna plava boja čija su svojstva da ima veliku moć pokrivanja površina, postajana na svjetlost, otporna na lužine i kiseline. Tako sam pročitao, tako. Jednom riječu, super boja. A? Da, je to možda ko, recimo, Blue Man Group boja? Pa ne znam, jesu oni baš Phtalo ili su možda malo mislim da su oni Svjetliji su. Tirkizni, rekli bismo. Onda bliže štromfovim. Da, ali štromfovi kad se nerviraju. Tako, imaš pravo. Ili kad piju. Šta, snimili ste znači album, taj novi, produkcija čija je to? To je... Kako bi se produkcija? Ti si radio produkciju. Da, ja sam radio produkciju kao i sva naša izdanja do sad. Evo, od svih naših stvari Marin je jedino 2-3 isproducirao, sam ostalo sam sve ja napravio, tako smo podijelili posao, meni je grah tako pao. Pa eto tako i za ovu Vava ploču isto. Znači Zec je mastering, to je standardno, tako? Da, Zec nam je uletio kad to sve bilo na kraju gotovo. Matej sa svojim standardno fantastičnim masteringom, ja sam po prvi put doživio onu promjenu, znaš, kad snimiš nešto za miksaš, to sve napraviš i onda daš nekome ko se time bavi i onda kad to dođe nazad i to zvuči 19 puta bolje. Znaš, tako da svaka čast. Mi smo prvo napravili Ražanj pa Zeca. Kužiš. I to stvarno, viš, u ovom slučaju i palilo. Radi. Da, htio sam reći, znači, nakon tih 6 albuma istih broja EP-a objavljenih na vlastitoj etiketi, kako smo nazvali, Spazergang Schallplatten, znači odlučili ste sad... Ispravi ga ti. Ispravlja. Odlučili su pristupiti pravom izdavaču i prepustiti im distribuciju, znači na svim digitalnim platformama poput Spotify, Deezer. Sad mene zanima, je li teško nakon što sve pokrivaš sam, imaš tu neku 100% slobodu, sad otići nekom u diskografsku kuću, nije vas strah da će to izgubiti ono nešto? Vidit ćemo. Pa, ko kaže da nije? Je, strah nas je. Mislim, s jedne strane super, jer je u pitanju prava izdavačka kuća. S druge strane, što sad, 100 upitnika, fali mi da vidim produžetak svoje diskografije na Bandcampu i ne znam što sve ne, ali barem ja osobno neću se uzrujavati od toga, nego ćemo vidjeti što će to donijeti. Znam da Krivcu koji je jako pedantan isto fali da vidi to na listi kako treba
Marin je Ma, indiferentan. dobro, šta, ma ne, pa dobro, pa nisu bili neki uvjeti, znaš, da se postavilo, mora to tako biti. Ovaj album je isto izašao van samo, mislim, bez uvjetovanja. Da, nije bilo nikakvih. Nije bilo ništa, ono, mora ovo biti ovako, mora biti onako. Znaš, pa malo je trema da bi se, recimo, čisto sumnjao da bi mogli raditi pod takvim uvjetima. Da. Ne, mogu ja samo nadodati, ja imam mali bifić s ovim pravi izdavači. To, mislim, Spaziergang Schallplatten je najpravi izdavač. Mi smo, naravno, to nije firma registrirana, ali to je nešto s čim mi živimo već 11 godina i što prati sva naša izdanja i da nema te izmišljene etikete koja je, koliko je izmišljena, toliko i stvarna, ne bi to sve nije bilo tu. Tako da, jedan i drugi su pravi izdavači. Može tako. Super, Šta je to bifić? Bifić je mala zamjerkica. Mali bif. Da. Bifić iz Saksona, recimo. Bifić. Ne taj. Mali pjevač iz Saksona. Ok, idemo mi malo zasvirati, pa ćemo napraviti jednu pauzu, pa ćemo se opet vratiti i slušat ćemo znači još jednu stvar od japanskih premijera, to je taj novi single koji dolazi poslije ovoga, Trembling Knees albuma New Green Cabaret, a prije toga slušat ćemo Belgijance, znači Baltazara i Magnusa. Znači, 94. radio Alternator, još uvijek smo na Radio Rijeci, da se ne zabrinete, sa mnom su japanski premijeri bez Vave trenutno, ali inače s njime, tako. Slušali smo najnoviji single japanskih premijera Trembling Knees, čiji je odličan video uradak jučer upravo stigao na Yubito ili YouTube. Krivac, otkud tolika ljubav sad za spotove, video snimanje uopće, jer te ja znam kao odličnog ilustratora, čiji su ilustracije recimo napravili jednu odličnu priču na omotima benda My Buddy Moose. Da, to sad si me sjetio, da, pozdrav Musovcima ako slušaju, da, njima smo. Videi su važni jako za japanske premijere zato što mi smo krenuli kao studijski projekt, kao netko ko nije po pozornicama i po raznim mjestima gdje se žive stvari događaju, nego smo, eto tako, jednostavno snimamo se i stavljali smo to na internet, plus toga nismo imali nikakve stihove, uglavnom je to instrumentalna glazba bila većinom, odnosno velikom većinom prvih 10 godina, tako da je video nekako bio potreban da bi se ipak to nekako zapakiralo i prezentiralo, znaš, da bi se moglo pokazati da nije samo glazba, nego da nekakav drugi art još to okružuje, da čini malo veći paket. Zato smo se sami bacili na videe. Videe, inače, prvi počeo Moris raditi, to smo još u Windows Movie Makeru radili neke slideshow-ove. Slideshow-ovi, da, nisu bili toliko duhoviti, sad kad u retrospektivi pogledam, bili su grozni zapravo. Dobro, ali trebali su biti duhoviti, pa je već to poluduhovito. Pa smo radili, slideshow-ove sa Marinovim ilustracijama, Marin isto fantastično crta i tako, i onda malo po malo, znaš, pokretne slike i evo danas kao neki mali crtići i tako. Sve, mislim, moralo se to samo od sebe se razvilo, ali se moralo razviti, velim ti, zato jer glazba i priroda projekta bila takva na samom početku. Ko će to raditi ako nećeš ti? Sličice u sekundi i eto pokreta. I super mi je taj naziv GPTV, nešto, ako si čuo šta radi Cave sad u zadnje vrijeme. Da, oni imaju Bad Seeds TV. Evo, da. To su mi dvije omiljene. Mi imamo JPTV već 11 godina, koliko ne, 10 tako. Imamo i špit. Znači pokrote. Pa da, ma Cave uvijek krade od nas. Znao sam. Zvao je, pitao je. Tebe je zvao. Vi ste si dobri. Ajde, uzmi. Ajde, Moris, sad ćemo tebe. Zašto naziv New Green Cabaret i k tome još na Dan planete Zemlje, je li zato? Ili? Ne. Na Dan planete Zemlje. Ne, album je izašao na datum rođenja Demetrija Stratosa, inače meni jako dragog glazbenika. Dobro. New Green Cabaret je greška. Pozitivna greška koju smo odlučili ostaviti. Dobro. Jer je trebao biti New Green Cabaret. Aha, New Green Cabaret. A stih sam pokupio iz jedne stare video igrice zvane Grim Fandango. Međutim, ostalo tako, tekst je onako sav neki simboličan, metaforičan i zazvučano je dobro uz neki art prijedloge za cover koje Krivac ima u to doba, iako na kraju ispalo nešto sasvim drugo, čisti postmodernizam u principu. Nema neko veliko značenja. Slaže se s coverom, ono što sam ja vidio se slaže stvarno. Grim, da, to je, njegov stih je bio New Grim Cabaret, onda je kao slučajno smo došli do, odnosno ti si sad rekao, nisam ja to rekao, do Green, ali onda znaš bilo fora jer smo skužili da novi zeleni kabaret može značiti proljeće. Ne? Aha. Jer se sve budi, sve se zeleni i tako dalje. Zelenilo makes me feel good. Very much good. I onda znaš, album izlazi na proljeće pa smo rekli, pa zašto ne bi to bilo to? Kao da ima nekakva ta novi život, energija u svemu tome. To je stih se sa Danom planete Zemlje. To je stih iz Stalo Blue, pjesme koje smo upravo čuli, a u njoj se neko spominju gradovi,
postapokaliptične koji se raspadaju i tako nešto, pa može biti simbolično kao da neko zelenilo probije iz toga, zašto ne? Da. Da. Kao u Černobilu danas. Pusti Černobil, ima lude stvari. Danas. Ili u Rijeci, na primjer. Marine, da tebe pitam, koliko dugo ste radili na albumu? Negdje sam pročitao da je to trajalo, a? To je trajalo, da. I više, ja mislim čak. 3, da. 3 čega? Mjeseca u godini, svake godine. Do sad. To je dobro. Dobra Ne, brzina. mi smo uvijek važili da se ne žurimo. Nigdje. Da, kako se u cijelu priču uklopio Vava? Šta, jednim dijelom onim ambijentalnim, on se uklapa u vaš senzibilitet, jer radi takve stvari, znači ima dosta svog instrumentalnog materijala. I šta ste ga slušali, pa ste rekli, to je to, idemo s njim, a? Ma ne, žico nas je onako. Kao daj, mogu ja s vama, vi ste super, ja sam onak jadan mali gitarista. Ne, mi smo završili u principu na nekoj fešti, jedan put, 2 put. Da, kod Liverića, mislim. Tako. I tamo se ekipa raspričala o muzici, joj ovo, a ti znaš ovo, ti znaš ono, i tako nekako malo po malo. Gledaj, Vava je, ja kad sam bio mulac, Vava je bio meni riječki Jimmy Page, Svima, da, vjerojatno svima. I eto, već 30 godina poslije toga imamo album s njim. To je bilo nekako logično. To je dosta čudno. To je meni isto, ja se sjećam kad sam ga na Hit Depot gledao, znaš, u onom Svijet za nas spot, ne, ono riblja oko spot, ne. Dobro, ti si s njimi radio na Radio Svid. Ali dobro, to je došlo isto puno kasnije od toga, znači i ta perspektiva kad smo počeli raditi skupa prije isto 100 godina je bila dobra, ali boga mi ova sad sa glazbom je isto jako čudna i zanimljiva, znaš, jer kad se sjetim toga da sam ja u prvom srednjega gledao na TV-u, a sad nešto miksamo njegovu gitaru, to je dosta zanimljiva i ugodna situacija. Da, bizarno je malo, da. Dobro, svi mi ponekad, znaš, zaboravimo, znaš, tako kad si prijatelj s nekim, onda zaboraviš u biti njegovu vrijednost od prije. Da. I kažu, nemoj upoznat svoje idole, ovo definitivno ne vrijedi za tog čovjeka. Pa velika nam je naš priznanje. On ne voli sad, zato jer mu tepaju zadnje vrijeme dobri duh riječke scene, ne voli, to znam da ne voli. Pa znam, ne bi ni ja volio to. Ta kovanica, dobri duh je... To ti kažu kad ne znam šta bi s tobom. Da. Kad im je bad, jer ti nisu ništa bolje rekli. Jer te nisu dali honorar na vrijeme. Slažem se. Ajmo mi malo idemo svirati, pa ćemo se opet vratiti malo s pitanjima. Znači, slušat ćemo sad dalje Boxed In i slušat ćemo Blue Man Group i još japanske premijere, znači No Rushes s albuma New Green Cabaret iz ove godine. Još uvijek smo u Alternatoru, znači slušamo grupu japanske premijere, bez Vave, kao što sam rekao, ne. Slušali smo No Rushes s albuma New Green Cabaret koji će izaći sad digitalno, a onda je tako na vinilu. Nadamo se na ljeto. Na ljeto. A kao CD vjerojatno neće nikad i tako. A CD fuj, taj. Fuj, ja, ne valja. CD je samo middleman za digitalno, ne CD treba. je ono da, znaš, da staviš ispod ormara da se ne njiše i to. Ne, šalim se, CD je super. A CD samo u slipcase? Da, samo, da, u onom. Jučer je izašao album, od jučer se može digitalno skinut, kupit, ukrast, što god već radite s digitalnim fajlovima doma kod vas, a vinil, kao što kaže Marin, tamo negdje do ljeta bi se trebao pojaviti. Ljeto od 21.6. do 23.9. Imaš vremena. A ovo će biti baš pravi ljetni album, ja mislim. Pa dosta je sunčan. Dosta sunčan, da. Htio sam reći, znači... A ovo je naša nova pjesma, zove se Mobitel mi zvoni. Neko nije stiš. Dobro, prostit ćemo. Znači, gledajte ovako ljudi, znači na Bandcampu, htio sam reći, imate gotovo cijelu diskografiju ovog odličnog riječkog benda, za kojeg možda niste ni znali. Uglavnom, tamo vam je sve i možete se skinuti albume, ali ajde, budite fair, platite im nešto, bar simbolično, jer glazbu koju dobite za uzvrat nemjerljiva je u odnosu na nešto što možete potrošiti svaki dan od kioska do nekog megacentra. Tako da, vjerujte mi, japanski primjer, iz njih sam bar 30% vizuala odradio, a oni sami to nisu znali. I tako, nisi znao. Nisam znao. Eto. Kako? Objasni nam to malo sad. Pa ja sam recimo nešto radio na kompjuteru, a u pozadini su svirali japanski premijeri. Znači zato je tvoj rad toliko dobar. Eto, jel vidiš? A ako vam se baš ni to ne da istraživati, momci su vam posložili 2 sjajne best of kompilacije, znači klasičnu best of i onu sa remixima i drugim verzijama, pa nek biraju, je tako? To treba spomenuti, to je bitna stvar. Da, mi smo slavili rođendan prošlo ljeto 10 godina, onda smo odlučili te 2 kompilacije kompilirati za naše fanove i za ljude možda koji do sad nisu slušali i nemaju vremena za sve skupa istraživati, jer mi imamo jako puno izdanja, pa smo nekakav crash course kratki napravili. Onda ste meni najmiliji bili čak na početku, ja sam ti rekao perkusije, gospođo, i to mi je odlično.
Ali smo se pokvarili smo se, da. Koji svi bendovi, znaš, ono, uljene se i pokvari se. Počnu fantazirati. Da, sad smo se promijenili, proširili, imamo puno novih članova. Dobili koju kilu. Evo sad kad smo kod toga već, znači na ovom albumu kao i na prethodnima ženski su glasovi ti koji farbe album, 3 pjevačice su zabilježene na ovom, s tim da je jedna gošća Iva iz Turista, ostale su Petra Gržetić, Fučak. Lorena Žuvić, valjda još uvijek Žuvić. Šta misliš da je promijenila prezime? Mislim da nije. Lorena je trenutno naša draga pjevačica na stand-by, odnosno na porodiljnom. Samo da kažem. Da, pozdravljamo je puno. Tako. I našem bubnjaru Endiju je danas rođendan, mogli bi mu čestitati. Tako da Andy sve najbolje bubnjaričino stara. Čekaj, Da. kad bi bili na sceni, koliko bi vas bilo? Previše. Osmero. Ne znam, odlično. puno. Ne, osmero. To treba posložiti, tako? Pa da, mislim, još uvijek mi slažemo, to malo nam sporo ide. Ha, ide nam. Imamo, Ne ide nam. Ma ide nam, šta je. Evo, na primjer, pred godinu dana smo tek ušli u prostor, pa je bila ovo korona, pa smije se svirat, ne smije se svirat, mislimo okupljati ovo ono, a već imamo probe sigurno pol godine u kontinuitetu. Tako da, znaš, a s obzirom šta želimo i napraviti, to će ipak malo trebati više vremena. Ma ne, to je jedna lijepa, zrelija zvučna slika, super je tu i drugačiji instrumentari i sve. Pazi Znači, se daj na Bože da se detalje, ta korona makne, više da vas glas je, vidimo u recimo, punom bi svijetu. volili. A? To Pa vidimo. evo, taman kad završi. I to ne ide na otvorenom, onako lijepo da možemo svi uživati. Srbio nas je taj live živac jako puno godina, tako da Ja to bi će na to narediti. onom stadionu na Zametu svirao gore. Zašto baš tamo? Pa ne znam, tamo. Možda na nafti, a? Da. Na nafti je Na bolje. nafti je lijepo Na nafti prostor. može. Odlično bi bilo, da. Ja ne znam Mogu i gdje je ljudi to, s ali- prozora gledati. Gle, Koji mislim, će isto platiti ulaznicu. ja se nadam da ćemo čim prije, jer stvarno, evo, Da, pa nek bude Riva ovdje preko puta i mi smo sretni. Tako. Pa dobro, Mada, svirat ćemo ja- di nas zovu na kraju Znaš šta, krajeva. mada mislim da nama mjuza više za klubske prostore. Misliš? Imam taj feeling. Kako sad stvari stoje, da. Da, dobro. Znaš, nekako i prisnije kontakt s publikom i ti bolje čuješ sebe, znaš, jer tonci svaka njim čast, ali lakše ozvučiti, ja mislim, manji prostor. Da, tu si pravo. Nego, da te pitam, ovo svih pitamo u emisiji, znači ja nemam problem s tim da pače, ali volim čuti mišljenje engleski ili hrvatski. Vječita borba u nas Hrvata. Vječita. Zašto? Ajde, reci mi neki Ja ću razlog. ti odmah reći zašto, a znam da će me drugovi u tome podržati. Zato je hrvatskih ima odličnih tekstova, ali su, kako bih te rekao, manjini. Puno je teže napisati dobar tekst na hrvatskom, pretpostavljam, nego na engleskom. Da, znači da bi bio dobar na hrvatskom moraš pisati kao, ne znam, Rundek iz Haustora ili Dedić. automatski će to Dedić zvučati iz kao, Haustora, isto kao prosto. netko, tih nekoliko otoka, dobrih tekstova i poezija, a sve u moru banalnosti. Da, to se slažem. Jer je s tobom. rock'n'roll puno Da, loših da, teksta bilo hrvatski ili engleski. da. Engleski Možda je i- zvuči, glupo reći, više cool, ali na neki paradoksalni način imaš veću slobodu. Da, i ne podsjećaš na nekoga. Mada da možda. se mene pita da Ko u znamo, Hrvatskoj. pisali bi na francuskom. To je najljepši To bi bilo rock'n'roll. lijepo. Znači Jest. nešto kao francuski air. Neko, a? Na primjer. No, Le Femme d'Argent. Gle, ja ti mogu reći da je ono što sam rekao i zimi kad smo bili prije nekoliko tjedana, kad sam bio prije nekoliko, za istim mojim stolom, a to je da smo mi koji pišemo ovdje stihove, pa evo sad i Marin u zadnje vrijeme, znači Moris i ja, smo odrasli na rock pjesnicima, znaš, na raznim kevovima i kojenima i takvim sličnim nekakvim ljudima. Na našem malo prije smo izvan etera pričali o Toku, Mark Hollisu, razumiješ, ono, to su stvari koje su nas hranile i jednostavno ne možeš pobjeći od toga. Ne? Da, istina, da. Slažem se. Što sam htio još reći? Genijalno mi je ta vaša priča od početka. Znači, sve me čak pomalo podsjeća na priču benda, ako ste čuli, možda, nisam vam to spomenuo. Znači, Meno Rastromen, gdje naravno članovi benda isto pod veselnim imenima tipo Star Crunch, Burst Stuff, Coco the Electronic Monkey, Wizard i još mnogo gitarista tokom godina sa ludim pseudonimima tvrde da su izvanzemaljci i poslani su na zemlju da sviraju surf glazbu. Ako budemo imali vremena, možda ćemo pustiti nešto, ne? Usto su im nastupi nevjerovatni jer imaju kompove na glavama. Ne znam kako si to vidio, ne? Sa silnim Residents imali sa silnim, neke Da, jesu, oni su imali velike glave. A ovi imaju silne kompove i kablove i cijeli. Ekrane, da. Znači, imao sam i prilike pogledati u televiziju u New Age klubu 2000. Ne? Tako da mi je ta priča s vama fascinantna od početka, od prvog albuma Znate šta radite, sve je na svom mjestu i odlično smišljeno, jer sam upravo.
Da, apsolutno. Pa imamo izmišljenu tu mitologijicu našu, znaš, to ima veliku i proširenu obitelj i sviračku koji postoje ti ljudi i naši izmišljeni, fiktivni likovi, na primjer. I nije potpuno izmišljen jer jako puno tu igra ulogu putopisi. Mislim, mi smo prvenstveno prijatelji koji se druže i putuju okolo i snimaju i rade gluposti i onda to se širi mitologiju i u glazbu istovremeno. Ali opet to su mikroputovanja, znaš, jako volimo i ono što je jako doprineslo stvaranju je to što mi to zovemo šaplašćenje po rijetkom prstenu, pa zavlačenje u te neke kutke od 4, uvijek ćemo spominjati to selo s 4 ljudi, a već ih je sad 2, ja mislim. Da. I tako, pa vidiš zapravo da živiš na jako gusto na čičkanom kraju sa zanimljivostima, znaš, koji su najvjerovatniji samo nama zanimljive, ali su velika inspiracija. Da, slažem se, da, to je istina. Ima puno izvan glazbenih situacija s nama i to što smo bili instrumentalni, opet ponavljam, što smo bili instrumentalni, što nismo bili uživo od samog početka, nas je nagnalo i da radimo nekakve automitologizacije i tako dalje, znaš, tipa Art of Noise ili tipa KLF, znaš, ono kad bend o sebi puno toga izmisli jer jednostavno nema onu klasičnu frontu i spotove i nekakav promo materijal i tako, pa onda imaš neku priču iza toga. Nas je to jako osobno zabavljalo i onda smo možda smo malo u zadnje vrijeme popustili s tim. Jesmo sigurno, ali, jer je... Da, mislim, moraš izmisliti puno toga jer nisi, nisi na stage-u, niti si kojiš, niti ne pjevaš stihove. Važno je reći da je sad baš faza benda, znači od takvog rada, koji je studijski, gdje stvarno možeš brljaviti, da to niko neće primijetiti, nećeš kritici biti podložan i tako to, sve ćeš namjestiti, to je studijski rad. Prebaciti se sa tom zvučnom slikom uživo, to nas je sad malo i ošamutilo. I u principu sad još uvijek tražimo da bi da sve to što po čemu smo poznati pokušamo pretočiti uživo. I zato ima puno posla. Da, to vjerujem. Jer smo se zapravo malo i uljuljali u taj studijski rad. Sad se morate izbaciti, znači na vidjelo, to je sad problem. Jesi sjećaš ti, možda ti stari glazbeni friku, kad je, ne znam koji Gallagher jedan iz Oasisa bio poručio kao... A nije Rory. A nije Rory. Cool. Poručio Tomu Yorku da prestane plakat, da je super imat band, da je san svakog dječaka i djevojčice imat band, jer je Tom York i prije toga iz Radioheada rekao da je teško imat band, ne? I ja vam mogu reći, nemojte imat band, to je užasno naporno. To je tlaka zadnja. Ili ako ga imajte. Imajte ga kako treba. Kako treba. Tako, ja. Ajde, onda recimo, imamo koliko... curi nam vrijeme, dobro. Znači, mi ćemo još poslušati, evo, ja mislim da smo se napričali, ja? Jesmo. Koliko nam vrijeme dopušta. Tako da ćemo slušati još... Doćemo drugi petak opet, šta? Doćemo za 20 godina opet, nama se ne produžit ćemo. Znači, slušat ćemo još Aeon Blues, japanski premijer Ivava, znači zadnju numeru sa New Green Cabaret iz ove godine i ako nam stane možda Meno rastra mene, a ja ću pozdraviti, znači do sljedećeg petka, japanski premijer i moja malenkost Mladen Stipanović, pozdravljam vas do sljedećeg petka u isto vrijeme na istom mjestu, ugodan vikend i čujemo se. Ćao, bok. Do slušanja. Ćao.